حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا جمعية السلفة قولي يونايتد إسلام سوسايتي मेरे मिगनस्ते खास प्रोग्राम बल्ला महा बेफुरना मरहबा هذا मेरे के प्रोग्राम का अलग में देफा मौजूद की मी रमضان महफाहु मेरे प्रोग्राम मी फशमुगा कमसरगे लास्ट कमिंग आईपी हम बदलतेंगे फरात निहायत माफ कर दे मेहन टेक्निकल मी लाइव को गण प्रोग्राम में हम टेक्निकल मसरत मी दिमाग की एक चीज इनकम وريها بلتري أقول لك إنها مي دشيهم مي موضوع إنصاف كنت مرتكا بعربة مريجا أقول لك إنك بعربة مي جمعية السلف علم رينج مجدي هو رئيس الشيخ أحمد سمير أدي هم إياه كيجا مي يونايتد إسلام سوسايتي علم رينج كوميتي ممبر الشيخ عاصف موسى يعني دبي فرنسا وربنا برنامج مرحبا كده ده هم إياه كيجا دبي فرنا بدل ويتي ميدو بدل ويتي هم عيدو دوهوge heyudumata honiya ariskuram ade mirege me program oga alun magadu gotegga ali alwalan gasukoffa meni me dekamaka egotum me ekkamaki me ramadan mahuge rode fahuga de ramadan mahajege me annani shabbal mas ema shabbal mahuga mifa rode behe gotum e alun mede wahakada kamje fa e kanta adi hama e fahuga ramadan ma fahuga alun me amalta bahatta be gota behe gotum alun me mirege me program uga wahaka dakkadan inshallah enka ami lastoko algonda hama emme fortumes me algonda kurmati famiwa shabbal mahoga me harodaya behe gotun hama harodaya ge makama behe gotun almenna me komis member bunadanuma edi sheikh samir rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدي الزتري أخونا أختنا بركات في تريد به وتهنئة مبارك بادي أرسكورم هذا مي رمضان ما هو ما تيجي علىكم فوقا رما أنك سأقول نامي بدلوني هيكم موسم أقول من مسلم أبدس مي الله سبحانه وتعالى أكيد موسم تو أكيد وستوغا هيوكموge eki battafali eki baawto kantattaw terega wa gotak Allah subhanahu wa ta'ala islami sharia islam din tartib korba yokommes kala heyokamuge munasabat tak abudus agmona ba kurmatle nge waade misalaka namadu gotum belies namaduge farz fas namaduge iturun sunna namata bis nabwafoe adi hame ege iturun mi ramadan ma roda ge iturun aftayaku hombra sati rode seboy adi komme handumahegge tin rode sebo evoy sharo kurava adi ege tun aharu terega anna arafat du rode ashura du rode immengo sagun men mastaka balala fiyam waragina komme mahegga khas dostake bor sharo kura rode adi komme duwahegga sebori khas waguta ke khas namawta ke bes fardu ge turun hama kurun sunne kurwafa ema migbenuma ki insana abadwas heyokamuge musuntoga heyokamuge wagutoga ege faada heyogotuga hifagen ama abadus heyogotuga demihuru kir Quran Allah subhanahu wa ta'ala hikra wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kaleg faanu gata yaqin asumadande yaqin wa kanta bahi maro asumadande kaleg faanu verres kalang alkom kuramatiga demihunnash em algon mennak e maro baddalwani kon duha kon bagtekka kon hindegga algon kon gotekka algon tibba kama enge kamennu em algon menna kom wagtagus e maru baddal wedana kamattaka e aqida ga algon abadus algon men he amalegga he kamegga he munasabategga algon men tibba algon na maru baddalu e algon ummida ke gota ekam baani algon men ki he komuga demitibe ekkamuga vechi barkat ramadan ma fahuga shawwal ma hoga haroda deen wa sharo kurba afani waram mativeri مقصد كتك أدي ورم متى درما يا ثواب إغلب النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرأه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله مي رمضان ما هو قرأه فا إف هو يا بيدين إجمالك شوال ما هو رمضان ما بيدين من شوال ما هو
haroda hifafikam gawanama ena muli aharuga roda hifade emima mi hagigatuga warammateri sawaben agmuna ramadan mahu roda ge sob muli ahartauga kurave muli aharuga kurave kudi faafuten Allah subhanahu wa ta'ala adira e mahuga enhas masaravar hekam bodre eklang labba foi e mahuga dharmaya sawab etak gotak Allah subhanahu wa ta'ala tur kurafan hame foga anakka sagona baddelwani shawwal mahuga haroda hifafikum wana sunnek haroda hifafikum gawana me fada hadat ega sawbun eenaya muli aharuga huriha mahegga rodef ma ifada matri dharmaya sawab mi rodaga sawbun Allah subhanahu wa ta'ala bedib ma hagiyatu waram matri fadilate waram matri mak kamek anekkas agumana me kurmatni embima ramadan ma rode foga wargina fara bay befulun hama anekkas sikkala mi chuttige maneki kurige huri kankan kum musraka dukolla ni emmas doge rode foga anekkas sama waram boda mi kamfasihe kama luifasihe kama noniya ekigogata ekimiswen eburigale mistakun hen gafiluwa wagutuga alkon kurma ki sewar makkam hageto regon dambor namaz kurmas nabi fawani esogotta kageto ei amako gena mihun nidana gena mihun gafiluwane Allah subhanahu wa ta'ala e wagutuga e aramu tammayta dugo dammor namadat tedu zikru ko du'a ko ekalang hadrok danno amihun enki hageto khassa bay embima mistakum me eke kankamuga duniyawi kankamu gafilu e ganna wagutuga وضمها فوق مستكون متشم أن غافلكم كتيرين ألغون من غافلكم النقص سما أنك سما هيكم رودا هيكم قدامتيمو مي غربون مقصد بهم أولكم المسلمين كسوا سمالكم دينجي كم شوال ما بهارودك بيكم ميغا विस्तारण चे नुक्ता में शवाल में घरो दे कि ए रमजान में घरो दे पदे फर्द नो ए वाजिब नो ए सुन्ने कमेगे दर्जा का और में ए रोदा कबूल करेंगे ade mi shega ka warbon almenna shawwal mahuga mi harodage makkama matirikan adi e kamuge sawaba dharmaage matirikan egegen engage amayaki ga mi ko mi hitan arafan mi shawwal mahuga mi haroda hifa iruga mi haroda hifum emme rangadi shawwal mahuga furtama mi eid duha fahuga demena dewan duha feshigen to mi haroda hama qurani noniya shawwal mahuge medu terega to nuni fawkulu gato kobato asdege emme rangalu gotakino me harode hifumo ad miarane mi masale ki ane ilmering terega komesaraka khilaf ofetifa masale sababaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basulga mi annani man soma ramadan summa atba'ahu sittan min shawwal ramadan moge roda furihama kurma fahuga den ya fahuga shawwal moge haroda ya vidigen hifumu gawahage er riwayatu gannani bain ilmering eba vidalwe ramadan moge roda furihama kurma fahuga ya vidigen maneki kommegote via shawwal moge furtama duhu ko algon menna karoda no ifen eid dos ya vidigen dem mi annani dekum feshigen gos hataka egota roda hifuma bain ilmering vidalwe fure den mige komme gote vies rangalu gotaki molu ituru gotaki bala iruga emme heokantetta kurumuga emme molu ituru gotaka vani vihaves avahaka ekame kurun ei paharikka laskofikamuga awanama e heokan nukurumuge fursatues oidane nota e heokan kamet dimavegen nukurave darajavves halataves kostane heme molu ituru gotaka vani viha avahakan algonmen e roda tan hifun ei emme molu ituru gotakawa ni miyameduga evve shakken note evves khilafen nei molu ituru gotame nengoti huddawanito nuata ege makkan libeneto fahun hifinamaves maniki shawwal mas terega ai hifinamaves ege makkan libeneto demme algondu ki riwayatuge iturun ehen riwayataka balala erga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi shawwal moge haroda shar'u kure bi sababu bayan ko devva fave ei ramadan mahuge roda tiris roda hipafikamuga awanama eneyan hifeni diham mastuhuge roda e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karwa pavani al hasanatu bi ashri amsalha heo kamaki ei ege diha gunaya ifadaya allah taala ituru kurawwa kamaki ehem tiris duhu roda hikima ei tinsteka duhu roda hifuni nota gagandaka diha mastuhu e roda hifuni den shawwal mahuge haroda hifima ei fasdolos duhu roda ei demas duhu roda ehmi gota bayin hadis toga sharha ko devva
afave shawwal mohoge haroda hifumun erun demastuge roda hifuniye mi riwayat balairu galben enge shawwal mohoge komme duwassarik ga hifikamuga winamaves e makkan e balibekam mi riwayatuga fahum midenne riwayatuga bayan nukurawwa vidigen hifakashe ammukon oti mansoma sittata ayyamin ba'da al-fitri fitura fahuga idu nama ida fahuga mani ki fitura ida fahuga hadwahu roda hifaf kam gawanama kana tamama sanati erum furihama inharu duhuge roda hifuniye manja bil hasanati falahu ashri amsalha miha ko hekama kagin atwejje kam gawanama ege dihaguna devvai emi riwayatun argumenna enge shawwal moge haroda ge maqsada ki ei ramadan maha ekuga ituru haduwa hegge roda hifunkan erum muli ramadan moge roda hifma ekpadavegen diekan ehim kurim wes denne wihen molu ituru gotaka wani wiha avahakan ekame kurun erum eneyan e sawabu avahai yagin wegen dane not avahal libumuge fursatonnane den adi mige ehin hikmate wes ilmerin bayan korawa e avahan hifumuge ei amogoteg gina mihun edduwasare garoda hipakamu gawanam ei eniyevves edduwasare garoda hifuma hivvaraka wegen dane warabboda ehim emmen gina fahar mujtamo gina mihun ramadan maha vidigen shawwal moge dekun hataka roda hifayurga emmenna ekuga eroda ga bawi ribumun ei erodamas erodatan hifuman ene libe warabboda hivvaraka wegen dane ehnames wakiwakin ena ekanima ekani mihun nohifa duwa hegga nota mihun amukun nohifa duwasare ga hipakamu gawanam eniya fahariga undugu wedane erodata hifan ehmi ma emmen eki ekechaka ekkon hifaka mugawanama ene roda ge shuru no roda moge shuru as fasiha wegen dane erodata hifan dengama mi eaki ga mi haroda ga wahaka deke veruga shawwal moge haroda ga wahaka deke veruga mi ramadan moge bay faruga mi haydu erinadi mi roda nuhife nota uduru weri efawa mi befulu tiba fane ma befulu garoda qada kuran jefawa faratakum faratakan mi haroda ga makan hodene gotaki asuku bada noda mi befulun emma furtama hifane gellifawa nota qada kuran jefawa roda to noniyam shawwal mohuge haroda to kidato astu amal kurun emme ragalu gotaki ega admi ane masere ke ko maru sawmana waragina kurwe sualen au matira hem befulun adi eksauta ka har ramadan mo rodain bay roda gellifawa mihun furtamanna kondo detto hikan narawmana me sheikh asif wahkams engi gendiye gotuwa me heokantatto ka miha bodi bodi fa zimmata emme me avaha ens me bariye vegatumaki eka ada kurumaki ehagetuwa emme devigin baba ikit qur'an allah subhanahu wa ta'ala hikra fastabiqul khairat tibamhum heokankam ka kuriyara dash ya mehar ramadan mas nimeiruga enag machme onnani enag machge bowe ena qada kuran jifa rodatake erotaki wajib rodatake adefoga ama yaikoga ebowe sunna roda ena hifan kummen wajib no sunna daraja gena hifafi darmaya sawlbe shawwal mo haro emeje konkameto mege iskuran shakende wajib roda iskurun ei rangol gotaki ei enag mach wajib fa rodatake bima ena nifa nipijja mena me fafariwane rodatake ei den nangol kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala bayan qurafa me faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra ne tibami terem bali halate gwami ha datureg mati gwami ha balige sabun daturgo som ro do ko lafiya enen eboy hen dosto ngero da hifa hamakor enwas me fardu kamaka algon men bomati obba e fardu kamen ada kurumuga kurin algon sunnek kamaka mashghulu mogore asu emme furtamanna rangol gotiki fardu kamagi fardan iskandir den ane ama me masalege silmerin tere kama tafatu bebuda wahde ke fir masir bebekalum eba vidalo hama shawwal moga harode ki shawwal moga beren doste gi fe harode ki adi kobis wakyo kimbis adi eki dosuru gaves fardu rode bote ene faskuran allah subhanahu wa ta'ala beren do hega hifan hudda debba embima me komo dosere sifidare ma awon midannawani ega algon men eya meduga suwal no fedene eya meduga itura algon men kobato emma rangolo gote ki kine kongoto to emma rangolo wane e medu suwal ne gote ki frutano fardo da hifafa den e fogo sunna roda hifa hame aykuga me hadis basfuga me sahih muslim ga warde me aslo hadis basfuga
من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر مي رمضان ما هو برودة هفا من صام رمضان ما هو برودة هفا ثم أتبعه 6 من شوال ده إيه فوق شوال ما هو برودة هفا في أي حديث كمان إيه مولي أهر برودة هفا ده إما رمضان ما هو برودة كي قضاء كرم فهوتا إرودة نهفا شوال ما هو برودة هفا ميهايا إبا مانا كرمي إينا رمضان ما هو برودة إكو فريها منو كري حديث كبيان كفتي رمضان ما هو برودة هفا دين إيه فوق مي شوال ما هرودي فواهك إما إمانا إيغوتن إبا ترجمة كروي إيغوتن إبا تفسير كروي بشارة كروي مي حديث فلوك بيرفوش معانا إبا فيني رمضان ما هرودي فا من صام رمضان ما هرودي فا يفوق شوال ما هرودي فا إما قضاء كرم فا رودتك فوتا إيروتن نهيفا شوال ما هرودي في ميها أي رمضان ما هرودي فريم قفا شوال ما هرودي في ميها كي بيرفوش إنه الدنيا هم فيما بحديث فلوج بترتيبا أو من رياك براس أدي فرض بره سنة بره فرض إسكور مجمعنا أو من رياك بركم قاين بس إيه هما رغم بتكي مي شوال ما هو سنة هرودة كوريجا قضاء كورم فهر فرض رودة ويكم قوانا رود تنجيبا خلاص كورم يفوق دين مي رودة يفوق دميا بيدين هم أننا تفات سؤال تقوله هوني مي أمجد سؤال تقربان كندين هم بيدين أننا تر سؤال تك مثلا مي أول النقطة فاها كلها سؤال جاك دينه أي ميارو سؤالك ميجا مي بايفار مي أن سؤالك فرض رودين أبوا سنة رودا كيفو معنايتو مثلا كالغمنا بايفار قضاء رودين أبوا عرفات دوس السبادة عاشورا دوس السبادة إيه نقطة دين إيرودا مي سنة رودين كيفيم نهي فينه قضاء رودين أبوا ميجا سنة رودا أبوا ما فرض رودين إنك مش قضاء كرام فأبوا سنة رودين كيفينه تو نهي فينه تو مسألة سنة رودين كيفين المورين راجو بها برا مي برا بها أو من أجل سنة رودين كيفدان فرض رودين أوتس إما إيجا المورين بس فرترين أو من بلي سنة رودين كيفدان كم فرض رودين أوتس هنا بس أو من برا مي بلي بلوم المورين بس فرتكم برا ميجي برا فاهم مكرري ميتاغ موضوع كي فرضين أبوا سنة رودا هيفون موضوع النوكا إيه ميتام ينني رمضان ما غرودا فريهم كوفا دين هيفن جه سنة رودك دين هيفن أن سنة رودك واه كشبال ما غرودك إما شبال ما غرودك رمضان ما غرودا فريهم وما إكوغا يفون يا غولين دين هيفن أن سنة رودك إم بيما ميتام موضوع كي فرضين أبوا سنة إهن رودك عرفات دو رودك عاشورا دو رودك إهن رودك هيفن هدته هدن أنتو إنو موضوع مولين إهم موضوع كي مانك مي خلاف كتير كبرنا كنو جه إيه شبال ما هو هرودا جواك مي أنني رمضان ما ورود فريم كورم فهو دني فارود تك جواك إيه ما إتا كلامنا بدأ كنو جه فردن أبوا سنة تنجيفته نو يفته شبال ما هو هرودا رمضان ما هرودا وكي ترتيبكم مني قولي في الترتيب إسكندرون أي أو منك علمورين خلاف نيكومه أو من رودا إديه إم برابر كن إيه دارما سوابك بس كهلا شك نوننا ركان يجيم وان هو جام سيكو ترودي كاف بقوانا به نوم بجيام مكمس كار خلافك أي سام فريق إيه وادين دعنا يا كي كمي مثلا كرمضان ما هو مي حضور ويرم سوابون رودا نهي في وانا تا بيفرنا إكو مثلا كباليجي سوابون بالهات هوري بدو سوابون نما رمضان ما هو رودا إكو قدي فامي هك شبال ما هو كمي هرودا كما كان مي ها أستهودين وتكي كبادشة إفادة ميها كم مي شباب ما هو سوى بدر ما هو دم بينوا كم جوا أنا عمل كوريدان وده يبقى أدمي سؤال وقت بيفلك إشارة كلها هذا شيخ سمير كوريا جن سمير كوريا جن شيخ سمير مي أول دني مي هو إيش فرقنا أنا السؤال رمضان ما هو مرود إكو فايتة هوتي إيرود إكو قضاء كرني مرة بشوال مسيكم هو سوان ميار ميجا أو منك مي علمورين إكيك بسفورتا كنظر هنگار بيفلون يبوري شباب ما هرودا إهم مستعجا قضاء كريدانه بنفسين مس أدي هم يأكو بيفلون يدارو إهم قضاء كرونس حديث के बयान करो बाफवा में इन हर दो सौदे फुल सवाब में लिबेने दिन अवर में खिलाफ में फाह को लेवा के लिबर दक्का होती एनोस أول من بدأ من مسألة ببلال من فنني المور مسؤول تقبلار من فنني
nabiyyu sallallahu alaihi wasallam be amul debba fe am irshad ei miyak bayyege saw nuni daturege saw nuni biskara sharai uzurege saw ena amuko e uzurek ena diman wa nama ena ekan kuramun anna kamek e uzur dimavegin ena nukuramun kamuga veena mes ena amuko kuramun anna kamek sawab ene libene ehma ekmane ki misala ke khala halte dimavejji kamuga wanama ama inge ene ki khala halte dimanwa komme harage rode hifun nam he shabab ma harot ifara dimay uzure e uzuru so bangena nuhifuni em jam Allah subhanahu wa ta'ala ene rode nuhifun kamuga veena mes e roda ke sawab ene Allah ta'ala member ko debban awgun bermani sawab dharma ya sawab ei ekkon nuhifun kamuga veena mes nuniyam hame ke nenen hifuni deroda kamuga veena mes nuni tinroda kamuga veena mes baki roda nuhifun kamuga veena mes enen e pradana kadima member ena amal purima ummida ki Allah subhanahu wa ta'ala ene ek dharma sawab member ko debwana kawa den ei boda awmen me qabul kurve raya ki ei hem mahegga e roda qada kura kamuga wanam e samar boda me itur hama eki ki wahakta ka e deveni emma ebiskara sharai uzuren wegen roda qada me ramadan ma roda hifafa shawwal ma roda hifana kursat nuli bijam Allah rad kurve ena me ena nge dharma sawab limerekum awmen boda ummid kurve Allah ಅದೇ ಶೇವಗ ವಾಹಕ ವರ್ಬಡ ಅಳಗಂಡ ಮೆ ಹರೋದಾಗ ಮ್ಯಾಕವ ಮತಿರಿಕಮ ಆದಿ ಮಿರೋದ ಗೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಹೋದೇನೆ ಗೊತ್ತನ್ ಮಿ ವರ್ಬಡ ವರ್ರಗಳ ಉಳುಂ ಫಿಲಾಂಗೆಜ್ಜೆ ಅಮಯಾಕಿಗ ಅಳಗಂಡ ಮಿ ರಮದಾಮಸ್ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರೆಫಾ ಮಿ ವಣಿ ವರ್ಬಡ ಮಿ ಇಸ್ತಕುಂ ಅಳುಕಮ ಕುರ್ವಾನ್ ಕಿಯಮ ನಮಾಜ್ ಕುರ್ಮ ವರ್ಬಡ ಹೀವಾಗೆ ಫಾವಾತಂ ಫೆಂಡ ಮಸರೆ ಗೊತುಗ ಎಂಡಮಸ್ ರಮದಾಮಸ್ ನಿಮಗೆ Tima fahuga miya mulin tafatuga manzur befene enka muhamma algon ahada hibe ramadan ma fahuga algon men den astuga samalukan devi konkon kantata to astu amal ta sida ko mataka sheikh asif ada ame furatamakama demme hama wahagata kun fahaga dan tibe fun algon men emme iskame denje kama ki wajibu kantatta eme algon emme furatama faha kolla ramadan ma fahuga algon men kurenje emme muhimu kama ki Ramadan mahuge wahaga dakkati huriha wajibe ves algon men samadukan den je kam Ramadan ma fahuga emme muhimmu kam algon men samadukan den bi uzur verin gellifawa rodata gado kuruman avashyagatu ei emme muhimmu kam algon men samadukan den je akanta den roda gado kura iruga hama kurin deke wonu wahakata mita gannan hama e jawab devigin gossikanne ennam salgon hama hadan kolla denan avas kurun ei edevigin waga gado kurun gado kurma ki ei den anna ramadan mahaka tanawa agutu tanawaswegen wa kame e namaves viha avahe kurun ei algonmenge zimma im bari awegen dane kamen algonmen eden itoraka ekankama detere visna fikuru kura kanu jehen avaha ramadan mohoge gellifa wa rodata gado ko nimma dime aden hama las kurma ki ei hudda kame ei aisha allah anha vidalwani kana yakunu alayya sawmu timan kamanage macca ramadan mohoga gellifawa rodata veye min ramadan mohoga fama astatiu an aqdiya illa fi sha'ban timan kamanayaka sha'ban mohoga menuwi e qado kuruma fursaten nulibe ehmi ma algon menna ebenge laskure vidanakan rodata emme kudaminun sha'ban mohoga e rodata qado kurevene minwar laskure vidan evre lahen nukurevene uzuren natiye එහෙම මාල්ගොන් මෙන් එම්ම සමාල්කන් දෙන්ජ එම්ම මුහිම්ම එක්කමකි උසුරෙන් නෙත්කම ගවාන මවිහා අවහකන් ඒ රමදොම්ම ගරෝදතන් ගදෝකෝ අනිම්මාලු ඒ එම්ම මුහිම්ම එක්කමක ෆාහ කුරන් ජෙහ නොකුතායකි දෙන් හැම යා විදිගෙන් රමදොම්මස් නිමුනීම ඒ අල්ගොන් මෙන්ගේ අලුකන්තත්ත නිමුනියෙන්නු අල්ගොන් මෙන්ගේ අලුකමුගේ එම්මහා කන්තත්ත දූකො කුලිවරා මජලා මිකන්තත්තවක අල්ගොන් මෙන්ගේ හුරිහා වගුතෙන් හේද කුරුම දොරහුළුනියන්නු රමදොන් මස්නියුම එක්කෝ රමදොන් මහකි ඒ අල්ගොන්මෙන් ගේ අමල්ත සීදාකෝ බෙහෙට්ටු මට්ටක එකමුගා තම්රීනු කුරුවා මස්සරෙන් එයි එහෙම අල්ගොන්මෙන් මේ රමදොන් මහෝගා මේ තම්රීනු මේ වණී නුවත මේ ප්‍රැක්ටිස් මේ කුරණී ಬಾಕಿ on 11 ಮಸ್ಸರುಗವೆಸ್ ಅಲ್ಗೊಂಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಸೀದಾ ಕೊಮ್ಮತಿ ರಂಗಳ ಬೆහෙಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ತಮ್ರೀನ್ ಎಮ್ಮಿಕುರ ಬಣಿ එහෙන්නොන්ත එහෙමි මාලගොන්මෙන් මේ තම්රීන් නිමුනීම දෙන් යන් අමල් නුකුරාකම ගාවානවා මේ තම්රීනුගේ බේනුමෙන්නේ එහෙමකින් අල්ලාහ් තාලා රමදාන් ශරූ කුරබි එමෙ බොඩු හික්මතෙගේ ගොතුක ෆහ කුරවා ෆානි ලාල්ලකුම් තත්තකුන් තියබෑමි හුන් තක්වා වෙරුම්මට්ටක ඒ තක්වාගේ මතීගා අල්ගොන්මෙන්න දෙමි තිබෙවේනි අල්ලාහ් තාලා ෆරුදු කුරබි මින්වරු
kurumati demiti vegen middenu kuta algon faha kollan abenwani den Sheikh Samir ituru kollama menna dominu kuta ad me awnama me mawdu gama itura me annane suwale ko to itura suwalu feden suwale ei aw me yawa dakar se nuktange me har ramadan moge qada rodeya me shawwal moge harode aw man ekkore idane to ei misalaka me ramadan mon faite hodi harode misalaka onim hadroda den ena e shawwal moge me roda qada koraruga qada rodeya shawwal moge harode en niyatigga kurima hisam fudena tegmane kena qada roda hibani ekam shawwal mahuga hibani ehma shawwal mahuga harodaya ama qada roda harodaya me bayagotu egota e maanu kureidana to awmana me nukta ma wahda karuga me kuri Sheikh Asif wah kurbe hadis pasku me waki adade awmana wajhe asuga me hadis pasku benge waki adade hama kuranje egmane ki engar gosse tinstek fastos bara mastu rode me wani ramadan ma rode awmana hifi me diha mastu rode me hipeni anen him bada fiam dharmaya sawam ei guna kurim de eturu rode awmana hama kuranje harogo do rode bada wana emma me ramadan ma ge rode ya shawwal ma ge harode ikulla fikam go wana ma e adadu hamay no ewana mane ki 30 harode e hamain nuwane adado gotum badafi em hisaba algon men misna life kum goanama e tanum be sawmunda be enge e fardu rodeya sunnar rodeya ekko nuen hifene kam me shawwal mo harodeya me ramadan mo ge fardu rodeya ka dekho miya ekko be sanna ne tur suwale fardu rodeya sunnar rodeya me ekko ge no hifeni to nuniya fardu rodeya sunnar rodeya hifan onna maqama ge hifima de sawab nulibeni to ehennno ei ilmoren ebori faah pura misalaka arafat duha miha dimai sunna roda hifam weddoe arafat dogi rodi mo sunna duha kam ena ramadan mo roden ebe qada kurum em ena hifani ramadan mo ge qada rode arafat duha em arafat du rode hifum ei darmaya sa bod kame faitu yahara annungen haru kud faahwata fuswa kame emma ena arafat duha huri rode em e duha rode huri kam farud rode kam huri مهسام فريقين فرض رودا نيتو عرفات دوغ رودي فيما عرفات دوغ سوابس ادي فرض رودا سوابس ne libige bade e zimma se bari hame gota me ane ashura dos kam gaina se فرض roda be hife sunna roda ya hifam onna duhegga sa hom boraswati gena hifani فرض roda qadoko hifa ko bejje ifadaharatega me hama فرض roda gotuga bele adi so hame hom boraswati roda ko sete bele ekamko me رمضان ما هروديا مي أنا شوال ما في رمضان ما قضاء روديا شوال ما هروديا مي إدنو كروي عدد قطن تفاوت ديت هم إيه مقصد تفاوت فأتيما إديت إكنو القرآن ألوكنت إكتني كتشامي جماعة قرآني ألوكنت وجه ده ألوكم إجا مقصد إجا بيجيا مثلا كمية كم نماذج ميراني مسكتة غرار مسكتة سنة قرآن إبى سنة مسجد سنة مسكتة راشين وكوري دركوت نماذج قرآن سنة كم تحيط المسجد إكو مية مسكتة غرار مثلا ena kuri mendur namada arafen mendur adi husun ne kuri mendur adi husun ne kuri ma ama eya ekuga tahitul masjid seba kurebe ei maqsada ki miskitan arafa namade nokok noishiru maqsada ki miskitan arafa namade nokok noishiru ema era namade kofi derakot namade era kofi ei adi mendur namade husun ne kam gaves adi wudu husun ne kam gaves edi hen sunnet kam gaves adi farad kam gaves ena namade kuri kofi مسكتة أرا يشيلوا مكوري هو نماذج لكم مسكتة كانوا يشيلوا أي مقصدك أي مقصد حاصل وجه أنا فرض نماذج كوري بس مقصد حاصل وجه أنا سون نماذج كوري بس هي نماذج كوريس إما إديتي مقصد إدوي مديت مجمع كوري إكمل كورا رمضان ما هو فرض روديا شوال ما هو رودي بلارو أي مي فيجور ميكيا أي انشغال المحل لقمان يكون من شوال ما هو همه كني رودي يفهمك مقصد كوري بودا مي رمضان ما هو rode furiyama koffa eya vidigen eya ekuga den hifa rode ekkamuga me hadis tak me fenen hame ekuga me adadu 30 haroda elum muli aharoge rode ifmuga dharmaya sawab adadun algon me balaka waja furiyama begen dani imma me farda sunnata ekkomuga ilmuren bayan korafa sharutu asto e maqsad de dekamuga maqsad jamay noe me ane ramadan moge rodeya shawal moge haroda ehme edeti ekkurun ei ama algon kulindenne fedin algon nudannawan ede roda
එක්කොන් හිෆිදානකම බයි ඉල්වර විදාල පඩතකේ වෙස්සකම අව මෙදනවනි ඒ රෝදයක් තිබේකුළුන් එකුතෙක් හිප්ප හැෆියම් ඒ රෝදයාගේ මේ ධර්මය සවාබගේ ශවාබ මෙදුග එබස් පෙපලුන් ඛියාල්තපාතු නූෆද්දානේ خلاف نكت إكم كورين بين أول مدنواني هم الموريتر بيفهم بقول هم بس فيداله بس إكم أول مدني دليل توجه عبارة تكا إيجا شارهين أول من نظرهم قال ما بودا أول من مفنني ميقوتي أنا كإلمور فيداله فوي يستحب الخروج من الخلافات مستحب بجم واقع كي خلاف تكون نكتو خلاف تكون نكتو مستحب بجم بنا بقول ما نكى بس مستريك إلمور إن خلاف ويجيكم قارما خلاف النوده وين قوتك وجيام النوده وين بخ خيار كروم إما رجلوان مثالك رمضان ما هو ده قضاء كفا إف أو شوال ما هو هراء ذي فيما بس خلاف النتي إيوتي فريهم بيجوسا إكم إهن دماغ النتي ودم في شيما إن كم دماغك نص بوي خلاف هما دماغ عمل خلاف النك قتك كروم أبا إيه خلاف التريا وانون أي إذا بيجم باقوت إنه دين هما دين بس ما المورين بس فرتم هوري هن بس أقوم بدنوني أقوم من مثلا المورين رأيته كبلا فإن بودا إم رانغول كما فين نبي مي رمضان مفهو بدأبوغا يونايتد إسلام سوسايتي جمعية السلفة قولي مجلس برنامج قالوا من ميري بواها كبدكا هذا يعني شبال ما هو هرودا إفما أدي هرودا جماعة كما ماتيري كما أدي رودا إفهم إم رانغلو وقتك ينوت إم رانغلو دوستا كيكو بكما أدي رودا قضاء كورا جيفا ميها كعملوا تبعتان وده أدي منو بس مشبال ما هو هرودا ده يقولون شيخ سمير أدي الشيخ عاصف موسى ورف فريهم ورم كنا معلومات تكين علماء بدن ترنا دي أمين نجسا كده إنكم هما دبيفرنس وربنا ميريج برنامج كبير دبيتي ربنا شكر أداء كنا جزاكم الله خيرا دم برنامج مي نيوما كام أروجا هما مي فاه كلنا بينوا بس كم إبتة من شيء سمير أدمي هما أول من هما بدوس التماس كرم بينهم من هيو كموجا أول من دمي تيبون هيو كموجا ماجوجا أودس تيبون أدي رمضان ماجوجا مي كورون هيو كنت تقبول كرباتو الله تندنيو هيو كموجا دبني وقتك مهم إكمكي مي دينو بفراتن دي برسيه تبعو إرشاد أدوه درس تكا فيلاورت أدوه هني ورم مهم كماجي بفهم هيفلو كرون تيبون من أدوه هنجيه چنون نانه نو نصيحة إرشاد كمفت جنا أدوه ورك نفسه إصلاح كرمو ماجا كبيجنداني هما إن إكيد كنصيحة تكا إرشاد تكا فيلاورت مي أدوه هنگا وقت هسكر ورم مهم كماي كمس وقت ألومي حياته كتيرين هما نصيحة إرشاد أدوه ما هسكوجين يوقت كنصيحة أدوه درس تكا فيلاورت أدوه ديني معلومات هو دا فنجتشي ألوم مكيو هما مي يا إكوغا هيو رانغالو بايكا إكو أولو عقيدة غتون أخلاق غتون alkamai muamalatu gotun suluki gotun rangalu bayaka ekuga dirigulum battam koru e waram muhimka miha wani almaru ala dini khalili miha wani enage koriya ge dinuge e waram biyanuda ekeki fikurtaka khurafi mazhabtaka adi me mujtama halako fana kuranivi ekeki baawatuge fikurta eki nannamu algumna terega eba mase kore ema ehuriya fikurta ekki baawege Allah subhanahu wa ta'ala hegotuga alukonko timaga dini adi duniyavi emme wajib taka alu washagen diri ule emme mista konna ko he korit ko amala ko mujtama hegotuga binakura farde gotuga me heorangol muatine gotuga me diri ulumuge wattafal ebaje algol me shiyar kura eki kankam matiga bekar kantuga regon haturdam me timaga amele nafsa timaga aminna timaga aila taka ebbeskala heven e nukura nuwa ಬೇಕಾರ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರ್ಮಗ ವಿಷ್ಣು ದೂಕೊಲ್ಲ ತಿವಾಗ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾಗ ಹೇಗುತುಗ ಹೇದಕ ಉಫರವಿ ಹಯಾಗ ಬಾಜ್ಯರ ಕುರ್ಮಗ ಮಗು ಖಿಯಾರ್ ಕುರ್ಮಗ ವಿಷ್ಣುಗ ಬಜೆ ಅಳಗಮ ಕೊಮ್ಮ ಮಿಹಗುಸ್ ಖಾಸಕೊ ಹಮ ಜುವಾನು ಅಳಗಮ ಬಜೆ ವಿಷ್ಣಾನ ಹಯಾತಕಿ ಹಮ ಬೇಕಾರ ವೆಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನ ಎಚ್ಚಿ ಹಮ ಕೊಮ್ಮ ವಗುತಗ್ಗ ಸಳಗಮ ದುನಿಯ ದಾನ್ ಜಹಿದಾನ ಬುದ್ಧಿವರಿಯಕಿ ರಂಗಳ ಹಯಾತುಗ ಮಿಶ್ರಾವ ಮದ ವಿಷ್ಣಾಲ ರಮದಮ್ಮ ಫೌಗ ಬಾಕಿ ದೋಸ್ತೌಗ ಹೇಕಮಗ ಮೌಗ ಹೇದಕೊ هذا شيء أصف موسى يترك كله. मैं आलगोंड विस्मा अने नुकुताएं हम फाहम ला हम आलगोंड में मेरे में टॉपिक का गोल्डी के रमज़ान में फाहोगा की तो कुरानी हम देती नुकुताएं फाह कलम बेनो वे इनमें प्रथम कम का आलगोंड हम फाह कलम बेनो आलगोंड में के तेरे इन फाहर में हज्जा
වඩා ගන්නවා අබේ ෆුලුන් එබේ ෆුන්න විස්නිපා මේ ඔන්න එදන් රංගුමෙන් ඒ හජ්ජකි ඒ රංගලු මබරූර් හජ්ජ වෙච්ච කමුගා වානම එනගේ මෙහා පාපත පුහෙවි එනගේ මම්ම බඩුන් උපම්බි පදන්නේ හජ්ජුන් එඹුරි මි අන්නනි එහෙම දැන් කුරියන් ඔය දෝස්තකුගා එනගේ අමල්ත සීදා කුරවේත වරබඩ මසක කුරබ්බාතන් අලගොන් මෙන්න පෙන්නාන මුජිත බොතේ එහෙම වර රංගලු කමෙත් අදෙත්තෝ හම රමදෝන් මා කීවස් මී හම මිකන් අලගොන් මෙන්න හාසිලවානේ කම රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරබ්බා පාවේ من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه එන ඊමාන් තරිකම සවාබ ධර්මයන් එදිගෙන් රමදාන් මහග රෝද හිසාබ කම ගාවානම එනක ඉස්ත ගොස්වාවා පාපත ෆොහිවිගෙන් බදේ එහෙම රමදාන් මහ කීවේ සල්ගොන් ඒ ඊමාන් තරිකම ඒ සවාබ ධර්ම එදිගෙන් ඒ නියතුග හිපාපිකම ගාවානම අලගොන් මෙන් හැම කුරීග කුරේෆා රිෆාපත ෆොහිවිගෙන් දාන්නේ අමලින් රමදාන් මහ කී රෝද හිස්මසි එහෙම හැම algon menge faafata insha Allah fuhevigin gosse ewani ehim kuriyan wettaga algon menge amaluta sida koreveto araboda masakke korange bajehe hama mujjitamoga gina paharu hama penna manzaru takun hama takraru ko miwahaga dannawala mejeni miharu ramadan mas mimuni medu mi eid duwas miharu miskittakum fennane waraboda adaduta matuwagin diyata ehmiye none algon menge amaluta sida umaki algon menge amaluta sida umaki රමදාන් මහ පහුගාවෙස් එන්න කුඩමින්වරු ඒ අල්ලාහ් තාලා අමුරු කරෙවිමින්වරු වාජිබ් කරෙවිමින්වරු ෆර්දු ෆස් නමාදා zakaata ෆාරුදු කරෙවිමින්වරු එම්ම කුඩමිනුන් අදා කරවේතෝ අගදාලා මස්සක්ක කොරා බයකන් හිඟාෂේ වම අල්ලාහ් තාලා අංගවනි ඉන්නල් ලදීනා قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عليهم ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إبامي هناكي لا تخافوا ولا تحزنوا وَأَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا එබෑමි හුන්නකි එයි එබෑමි හුන්ගේ වෙරි රබ්බකි අල්ලාහ් තාලා ඒ බුනුම ෆහුගා දෙන් ඒ බුනුම් මති සාබිතුව තිබෙන්න හොන් ඒ අල්ගොන් මෙන් එබජේ ඒගොත බුනුම ෆහුගා ඒ බුනුම් මති මරා හමය සාබිතුවේ තිබෙන් එබජේ එදුකු සුෆියාන් බුන් අබ්දුල්ලාහි සකෆි වඩාගෙන රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගාරිහුගා දන්නවනි එහෙම් මීහත් කාරීගා අහන් නොජේ pada basfule timan kalegi paana bayan kodde washe hindu kale paan hadis korawani qul amantu billahi summa istaqim tiba bunashe allahun iman vejjime adi e bunummati sabitwe demi hunnashe den ekale paan hadis korawani wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al yaqin allah taala ngi basfulu tiba mara baddalu wejjo maddan den allah taala alukan kurummati demi hunnashe රමදාන් මස් නිමුණුකමුගා වීනම සල්ගොන් මෙන්න අල්ලාහ් තාලා ෆර්දු කුරබ්බාෆාවා එහින් අලුකන්තෙත්තකේ වාකන් අලුගොන් මෙන් හදානක් ගෙන්නන් ජෙහෙ ප්‍රියක අදවාලු ෆර්දු පස් නමාදු වාජිබ් කුරබ්බාෆාවාකන් ආදි හැම එහෙම zakan අලුගොන් මෙන්න ෆර්දු කුරබ්බාෆාවාකන් මේ දෙකම කි මේ අලුගොන් මෙන්න වර ෆරුවා කුඩ කුරවේ දෙකම ක වාති හැම තක්රාරකෝ එවාහක බයන් කොල්ලන් බේනොම් වි ආදි හැම එහෙම Sheikh Samirus kurin faha kore pada Ramadan ma fahuga algon men di warakun hiyokantetta kurummati demitibuma gadala masakke kurenje Allah taala beenum evodiganawani algon men effahara baawar hewamal tak kolla faden hewamal tak kurum munduru heliwe tibumennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fawe ahabbu sual korone kalefana sual korone kon amaletto emme hiyokam boduwegam wani ahabbul ayyul amali ahabbu ila Allah kon kametto Allah Taala hazratuga imme hiyukam boduwegam wani ekalefan hadis korawani aduwamuha wa in qalla ei kitemme kuda kamen namaves daimak kurave kameki kitemme kuda kamen namaves daimak kurave kameki den ekalefan hadis korawa fani iklafu min al amali ma tutiqun yabami hunna kurave kantatta kurashi maniyaki nufule waruge bura alkantatta kurumugaves noye emme hewegem wa goteki emi hekka kuladana ko kurave minwaraka mani ki continue ko kurave baruge amalta kurma masakya kur misalakan hama komme homa buraswati ga rodahipun kala kantata komme duhukku waki minware kandele waki minware kun guruwan kiyawun nuwata ane damanamadues nuwata viturives kurave minwarege matiga ene adu kon nula kurave minwarege matiga demi hureveto
masakka kurun he mikantetta kimi algon men ramadan bas maha alwada ukiyagen da iruga algon men samal kan denje he kantetta dua ki algon men emmenna me ramadan moge he sawaba darmali bi adi mustaqbaluga algon men ki he amal kurumati sabit demti be kamuga awna me ane chifa ko denge to mujhe هذا mi ne shabad mo haro dak mawdu ga ma fa ko hitangara nukta be far awman terega ka shabwal mo haroda hifa nimunima den jehi anodda sei haroda veringe idu gotuga bay be funu kiya ole adi bay kankabas kon ole kane bay radashuga ei hagetu rangalu ahken iden nanana muslimunaka mi adhaida fitore fiwa den ema shabwal mo haroda hifa demmi annadu was ei haroda veringe idu gotuga ehen kiyuma ekama bulin eke kankan kurma ihsas shuuroi anehen bada fiya ho idege shuuru annanya ho bidoe ke denneveni ideg gotuga faha kuram mak kurum gotum bes duhe taqdis kurum gotum bes hadi khusus khassa kun eduha ka zinet ter kantet kurum idu gotuga faha kurum yonani de idu ay adhaida fitray bima haroda veringe idu gotuga faha kurum duhe nonna hama ama aadaga duhe gotuga mi edwoses awna balen jeni me bes kamen eduha guli algo programmistwan adi algon menge eterege ihsase bes korgenwan mi duha ki haroda veringe ide egota me egota algon me deki genwan me nukta sawna ter fa kulliya algon me mawdu ma uriya nukta ka fa kullu kompede رب شكرا المياه سو program ما نمبر لا وقت بس بجهوني التبيفون ميريجا مخاص program ذريعة الميد كورني شبال ما هو هرودا أدي ميرودا غلوم هوري ورقنا كان بيا مسافو إنجين دانا كما أدي هم ياكيجا شبال ما هو هرودا هيفما إثر شاوغيري رودا هيفموجي مقصد مي حاصل كورما هوريها بيفولو مس مسكة كورمانك معلومة وربنا أميد كورا دبيفون سربورا شكريا جزاكم الله خيرا program belleti ama horiha befna shukru dan nawmo bereg program nimala wakira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh